Rabon Sing Kharsuka Memorial Committee haka Sngi Saitjaiñ kala rakhe ya ka Lyngkhuh snem bashispa khatsau jong Nongthoh apawnam ka Jaidbynriew Parad Rabon Sing Kharsuka. Hakani ka Sngi la pynkup burom ya arngut ki Samla kiba pas bha haka sobjek Khasi haka Bachelor of Arts BA but Master of Arts haka jingialang ka balong ha seminar hall jaka State Central Library. La donlang hakani ka Sngi naduh MP Ka Rajya Sabha Dr WR Kharlukhi kumu Kongsan nalor ki he sarkar bat ki bahayeng hasem jong Parad Rabon Sing. Upa juga jumpa Khasi ki contribution jungi ki jingna senyum jungi ahlian ka puriskam ka kanyam bakui ki jingpro ki la acknowledge da ki Nongthoh ki babut kumu bagus susaham bat ki but akhirnya kecuali kita kamtang nalian juga government nalian juga Khasi society hi baru oleh kecil anggota dia pun ingin pendong ya kerja Khasi juga yang ke schedule juga constitution but nasoba ke berpilih ke kini kecil program berpilih berkini kecil yang berpi penong berpi penong akhirnya ke step tentang ski kalau kini kaba direksi bentar jom kata ada jinga persang televisi kumno bangin in emerging world kumno bangin ya chakmat hakne ka jing persang jungi ban pendong ya ka khen jungi haka HDO jom ka constitution EMP burom jungi don hne bana post ko ila jo raise any issue ko parliament ru but ka kawega nasai kawega jingon kam kade kumno bangin in pini ya jingi waspa jongga ketiga ketiga jungi jongga literature jungi kumno bangin penroi susu but kene jing yalang dasni haba donlang ki students berpikir nagi from Khasi department naga linguistics department kata ini kana dei berano kumangi logi hanover itu dong sama pan trade shai pan strengthen yang ada collective effort I Dr Samla sispa snem jingialang jong Parad Rabon
Sing Kharsuka. To I dorai la itu I contribution I Dr Silvanus ila I thoughts ngang penjerong so katrai kita ila biang ngan sisun kumanga kumafi omne idei ustad perkat kebomut visionary harus ko por ila banne Jaidbynriew le science ni dari future generation kadai banne niam hagati jo ko por but ila pembi dia kena kitab niam kain Khasi komod ilong jengai apa komod omne kipun muklai Dr Silvanus omne ba kipun Jaidbynriew tip so niam joki na ai example ko mizo tip niam dan rai joki hendrai tak kecing thok li ba kitab niam kain Khasi mau ngira yo boleh tip yang terai jong I Khasi or kumonong Iap kumonong sacrifice normally imat kedon kejing kamis understanding dan kejing bom Nongthoh jong nongilang yang berkopor bat kelak kita bat iu hagi dia jong bat kenyam Kristen ko bilang long penyimpanan history bila long teman besar agak ila sim duduk ini garis kumong agak nagbantang Jaidbynriew Khasi jongi tim datang kata sagoi ikenal rai klet ikenok jongi kriang mai buang ngelakon om kriang mai buang kedai ngabon jong kenabuan satai seri benar. Nampak tip story yang kaya kelong ba, kedai mo kaya kelong konge, senang tangguli berkelak kestan, bakla sabe, senang ikhiye kesel, bakla kapor bogas song bak missionary join atrai si kendo yo Rabon Sing. Tiu dan role bak ngarang kelikai mentak